Bia Kamal ka Nuer online TV channel and mandunishan kosnyamle no roi no gwasame and wala shanya dangro id baro ka pai well ranking dangro jandang haro di te kon ke information to goro de kon kaling gwasame te kon kala dangro te bombom te goro de kon kaling Bia Kamal ka Nuer online TV channel mi jiram jidit gwasame ka Nuer online TV channel de subscribe the notification bell de jetwany lere bu kon ka link tini bi kala lere to go liang ka kon dial ko no kon de kon ti de kon ka link lo dien gor jeno de korana pelpin ka de kon ga nyogane ko ken re lere ti ban right ka lere dangro lere nyam gor ba nyoya kel gwasame bana raja ka kui nuarin kontin jetiya ka kuma spelayo ka nyokare ler kana me bana raja no ka kui nenten kon tin cha yiɛn kel ka dark machar banten dial kon lar ko ngwasam bana ka linkel ko rudian dial ke very important ka go rano daro da palping ke lengdien re roani titini bikona chotok kamanyam ki kan konto gwas me gore jeno de yerun palpin bo ka liang titine ko go liang den gwas me chan leran yam chan nywa kel gwas me ko kon bokulo ka dung dakrama char and then gore jeno de kon leran yam de kon ling gwas me ka queen weren kontin chetiai tintere which ka Kenyirol bana jome banjeling kel. Of course this information is very important long katada and chaben kaja betun ken baga nywa kel no bantin koni ken kalat bo bana keling kel gwasme net nen yen ka to gwasme ka neten kon tin chala do thiay sha rwanti ti sha ka share ke social media wuri shal ke general Major General Luro Kong ke warga misha gor gwasame an warga mo chelaro nene kan tur nen yang gatini ka kan ne ti kin dan wel kel ti thiay la 11,000 people tin thiay bajo me baja kwen ke to English ko biajeling and then ko gor content chicken galat gwasame then bana ta dana chaja gar haja bo re ler kan me bana jeling kel no ngum shoda lat of course ngai kon la to no Tandian chika talk, but beje queen cause gor kon enemy shala de ke ne kon te kir me yadit bana kelin kel ka dob dande kon kelin je ba gor be queen ka tok English ko be kon diala lin ka to dan en cha gor ke je ka jo cha gor gwase me Major General Lure kong chela do ne bro yu palpin General section of some of 11,000 officers and other rank members of the organized force from SPLIO that declared their defection from the SPLIO under detained first by President Dr. Machar and switched their allegiance, loyalty to the government as SPDF under the leadership and command of His Excellency Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan and CNC of SSPDF and Supreme Commander of all the organized. Included in this pictorial section are section of traditional chief who also announced the switching of allegiance loyalty to the government as SPDF. It is important to point out that those pictures were taken today, October 27, 2025 in Pulturuk village, Pulturuk Fayam, Neural County, Jonglei State. It's also important to underscore that picture of SPLMIO soldiers that are switched their allegiance loyal to the government or SSPDF are yet to be taken at their respective base in Nyimboryang and Pading, new administrative headquarters of Neural County. So mi chakwini gwas me men chagor ke tok kawaini. Men chagor ke tok kawaini gwas me ta dan jani sha ishina chikete keje cause mite mi cha no ngapoint en Kiir Mayardit ke je kwar la gor njon wo ba je nywaka ne ka kon kel ko binakula te ka ngach kamana chikana gor ko ngwane mi akach wala to den gor je no batin dial ko lat ko ba dil ngaja kwa ko mi Kiir Mayardit chicken do chikana lat sometime mi cha ko gur ba cha go ajan malaka gur ge no ba ko gor ke je non bay nyaka ye kos biya kula ngaje no warga me shagor e jen gudu mene warga nen kon mo gwase me jen warga dana shagor General Lure Kong so warga Michela no
jani shinetin kontila GSPLAIO shika thiay shibnen yana makwar gamen name emission release kade yana shunen gwasame ko gorgon bana tiga ngai kamana na gor eden general lure kong kata dan la generation na shika thiay ke je ke shikan waka kuma kirmi yadit medan chan right ka t-shirt ke tine gwasame ne ko de kontiga ngai jeno why ngumi thiay Nuer ke je what is the reason behind ki do bodian me de thiay ke je because ko kum kirmi yadit la gor jeno bar an update gor jeno bat some information but cha gor and etin kontin shela no mishale len e jaro lure kong lat kan no shi talk ka ta danan cha tunu ya kan ke je within that information and jikon link ka jen warga money bantega ngajen wone ne kane titi tishanen ka tura ti keten cha turun ken cha kan major general lure kon ka warga cha gorno ne ti chop ke 11000 ne shika thiay shika wa ka kuma dien kane tini kan lat ken no ka GSPLAIO en kuma SPLAIO chikula thiay gwat me malada me point de kirmi yadit ne tini ka do brana chalat ke je netin kontin chi warga gor gwasame lat ken men chalat kuma kirmi yadit kane na men shi tok kon kum kirmi yadit under wood me mishal ka general lure kong ka ta danen cha gwar ke je ki shegu ke jeno e shaja kam turne eko ba kula ne dial ko chenge dan me she kare aleka chwa kai sorry chwa lar kai de chwa jugo no ladi mo e kach shi tok so ntama ko gor jena ba je kula ngado kuma den che turndi jaga jako baga jaga ne dial ko binat ka ngaj ko chinware shi ka thiay 11,000 people tenen yangati ek jene ka tandian to ne yana ton to tin mana gat so dob danan ku na la teke je Nueri waka pin kiram yadit na nyot karodian gwasame no kane de machiti ai de kon gujeno tandian titi dong we me dongor karodian dor kaje kodin ngaje no en dor shalmo Pultruk village Pultruk payam kinyor county jongle state ka chanya ndangro barro wala ka pai waron kindaro jandangro de shika thiay chi ku kuma kirmi yadit chigan tur mai kane kan den shunen bon gwasame kane de tot nen geraton Canadian content wana me Canadian nen gaman gwasame ni take ne ti mo teacher comment Canadian lure kong 11,000 troop could be the number of all SPLAIO troop in Jonglei State, not only in Ural County. Kani and peg di de me nen yana me chedia Nathan content la na re weekend Ural County, which mean that new the geno kani there la SPLAIO keli mentre weekend Jonglei State and 11,000 people. No. Shawana one point in general dana chikula thiay point wa point body gane ka ken ka uga jekel okay these are collection of picture of different time please release only the verified information there is no 11,000 troop of SPLAIO troop that have been defected it was only one general with these few individual ne ko na chirwa gwata me ken ne ko na chitya ken ne tot chicken 11,000 chicken de chup ko joran chalat gwasme tanat larkeno na me jando badana bi malbe ben gajere which ka South Sudan ngai kon dial no na me keli kach kan tur dial nen yingati no gwas me Ural County gorko dong bi kirm yadit be gujeno take a supporter no so quick commission and down take tin kane dial nen kon gatinen kon wala gorjeno ba ta dor ga mandana do to ko je ba kon ngach the no just binarin yor ka dor no kan Nuer reality of course ka kon Nuer ko kende ko no gujeno riek medida long ko na do be na tie ke jabo na ko kum kirmi yadit gayana you know kan ai kanen go kan en kum kim yadit ngum banon ka ne dial nen yengati ni shiga tie shi ku jemi so na me der la ler ko digena ling kata danan chato ko je wa kan ti ko na chati ai ti bro chu guji ka banan wo mi guje no da la to ke cha dia to so kum kirmi yadit goro je no da ne dial de ko kuide kan ai ko no cha fail already tela talk me la roda so na me da gwano de yena ling ka jodi na banan yok mu kwen kono gwase me kon ne dial content wena mani
bana tin kone chalat gwasa me kume Dr. Machar bana jelinkel. Of course gor kon bana teke liang katin kon lat korodien the reason dan dong link or wan tike je wode kon teke ngai kum dan le rodan kume Dr. Machar cha Georgia no walle cha je look of course ne me a new video mo gor de yena link kata dan chalat kije en video me gor ba nyaga yekele chen tur yana bunang bat balan yimana chalat okay cha Georgia gwan walle do ba dan cha Dr. Machar cha je luka jere which kan je kware chala do ne cha take not no ka kume SPLA wo cha yen medan ke Dr. Machar kel kan re ton tam cha Georgia gwan kan wa teleke tene cha yen ke Dr. Machar ne tingai kondiala no kan re to kan dangwan tilla bodigane gwase kap ke Dr. Machar tin chaga kef ke Dr. Machar kel kabe cha ke Dr. Machar kel wa chaga nang ko gwada dan chaga nang tin ke je report me wa kwai ke je ko me dan e kap kana Dr. Machar me kef national security kap kan ne kontin la ne Dr. Machar no cha Georgia gwanu ne she point the en kim yadi che din chaga jagdor Dr. Machar ko bikan Dr. Machar bikan ne kana okay so chana cha yu kap kan ne totin cha kap gwadam be shoot ken bakan nyoga yekel ko di ente ngach ne de cha kap ne mark dio ramkel pardang ram rode kwogdang ram diodien ku chok ut chok kwogdang pardang ka mark dio ne de ti wa kwa gwadam cha nang te ne dangwan ne dangwan tilabodi ga Dr. Machar kwa gwadam ti ko ten right now na me very shocking ka ne dial kaling dan challenge gwada dan en chikim yadi chana nangtin nobody know so right now chi nam dan la lawyer different lawyer ka Dr. Machar che ti che kan no gor je no biane ti biak ne nyot gwada dan tiketen ko ne ti chanang to ko gwada dan chi ko ten gor je no ba ngaje no cha ka nang ne ko re lo kan dan lo ka Georgia no tell Rami Momingai Guardian, you know, including the Contilla investigative team, the Colarno ne Contin the Kelka Dr. Machar. Kini Recondi Loka Dr. Machar. Chak and Queen Guardan and Chineti Chicoten, you know. They do not even know where they are. So Chajo me charge a lot. Mugo de Condial Najanudi, Dr. Machar neka quite a Guardan ticketing. Kwa gwadan ticketing right now kwa kale tijeno nyoda gwadan and tene Dr. Machar ticketing ko ne Dr. Machar me kene de moticha bat ke chanak and then they can larko not larka jeno kwa keni ni gwadan ticketing right now nobody know you know taram ngaje anu chaga nang ne she different lawyer she can judge can jogo no gone no baneti ba ka gurune ala lawyer kulu al kur ka ta dana shi ko ka je wala chicken Major General Basilio Thomas Wani me going Dr. Machar ka ken indiality me tika court charge tijakan tiken gwano jin lad gwada dan entene ko tiketen jene kwijje gwada dan en charge titin cause ngai kono no tana ka cross examination re lok ndana lok look charge look la to wala ka che Georgia no tika dum wana cha tijelunga kume SPLA yo pin Dr. Machar different lawyer dan and tere which in winemi chati cha jogo no nena jin ngejen wo tege to wan de chodian lat tege jom cha tege jagwasame cha tije no nena gone bine ngach no nena mi cha Dr. Machar cha jagwanyo de no won some official re kumaka ki cha investigation cha jala no won before tele investigation mi cha na lat no chicken ti ko mi chi Michael Makwelwet tabande ngai Gerald Johnson luny Benjamin Bolmel ke James Kwang Shorale nere ti mi chi ka involve cancer incident edan mi ka nete motete ka ngai kam edan shora lat no ti ka ngitin chicken wudo mo chicken ti jen police edan e ku Dr. Machar ko lagwan so chi wudo mo chala ro jen kwaja ka jara medan e gon Dr. Machar ajena kwaja anu medong tegeten tele mi chalinga kwidian
cha nyo ko tinye long ban go jen mi shoka nasir gwa de dan chukor chutokten ko jeram dan la lead investigator men do goynek machar no tring machar te ke dial kon lat ko den kan pot kan kan dial ko ken cha nyo la do ne en gut police no mo jenan kanwa kanasir cha ju no okay ka kul jela ngaje den wo chukor chutok nasir ka jeno ken we do bedien ku jela ngaje no chinat shikre ki kan lat ki chukor chutok gwan maken wutin ka ken la we bit godan chire ke tokten bi la wolat cha na jo no kan konwa cha nyo ko tej bo ko do bdanen cha kwak da ma cha ga ja ka South Africa ya te ke no tes ku South Sudan ken ku South Africa te kan mar jene yes te na ka mar government cha jo no ka war gan tin yo da no te na ka mar jana ko en back da ma char laptop de kan ko ken cha ga nan cha te ko to en do bdana cha na cha ga nan ka je ke chi go do bran ya ko ka nan je ko dio je ka chenge dan ji kon linga gwanu cha torbiel ngwan torbiel dang wel ka da ma char ko ya go dan tikatin but right now to tongu da kan ken la den wo tika wana den kan la but chiro nya na ka pi document in wo te cha ke go da ma char no mi cha ka lat ke legal way ke illegally so cha jojo gwanu ngwak lat ke illegal lo cha ka ngai che ne konti la jilo so cha wo mo nyo cha nyo committee ke je cha ken cha fail tele mi cha lat so mnyo do kan dia la kona cha lat no wale chi wo mo cha ka fail and then cha ponya lok cha nyo mu yod je ka chang jandang doku de kel ka jan pai wala me run chin dano jandang ro di cha lo ka Friday ba lu ka me ba je continue ka taran cha lat ke jan but the main point jane ka darma char gore jeno be ngaje no ken bode gane ka dangwan kane ko bode gane ka dangwan kan kalat kan chitkin kan ka je kane ko na cha yen rete jem kan chitkin kan ka je kane rin kontin kwala gwanyre wich gwada mo mete me loka darma chatino tel me chalatin how come jen kula lati jeno ano mi cha ka kep kan dangwan ken bode gane darma char angu makan ka non ka kot ke jamo ko de ka lukel ka da ma char mi ka neti te ka der an wana mo de na mo de ka no but kan me kan lalet nyen ku question ko le beno na how come loka ha ka tele body gane ka te kanon gwa de me ko mi derien lo derien chi ka ne te ka derien ka rodien den der la der da na te ka na chawul chala me Major General Basilo Thomas jen cha tie jone non wo mag dio pardang kwok dang enot chok ka wena dien gone no biya ka produce ke biya ka no minete ngitin ka do badana na telek chiga bat ka je ko kan ka no ko kot ka kan yen chulen kan no ngwa dan te la lar kan je no quick kana everything din kon lat ke kan quick kana you know wona ka kwakte tan dien te kono sha ke me cha ko jogo jache no yen biya na me biya lat biya go te kono kwaktin biya galat rena cho ka kane dangwan ti te kwai ko dan te tinen no tilane da kama char go de dan kap garing ma chatin ke de 26 ka pai diok ron kin dang jen dang re de cha chu ke kon dangwan kan gade so right now dear na lunga do badan ki gwa dan sha nang ten mi ka ne ti sha lu che ke ne tin kontilla ne kim yadi dio je ba George ko nyirien ka dak ma cha la we na ko ne rami mo mete kel kare ma char ba dir goro no jen ba je ham ke ba je mu kare so ne me emile ro den right now gor jen o de kon dial te ngach ko ne reng ma cha dangwan ko gwan dan te gitin kan ka mat ka ne dang baro tin kel kare ma cha ba ne ti ka personal bodyguard ko je gwa dan te gitin ka je security ka ja right now jen dan le ro den mo adia na ko gwa dan tigitin so biya chu te ngaj ko en kum kir mi yadi chene dangwan che guardian che je kwich dio je by investigation merong ba jinong ka jen chang dio je mo dio je all the evidence ba kono but when la good news jene ne men biya ngaj case che la pol cha mo pol che tar mi wale tega che case che la pol antema che jojo non kum kir mi yadi tele ka evident wrong ko de kan dak ma cha de kan ku dwer ka tin kon lat ken ka so everything tin kon right now rudien dial shi ka talk so de kon te ka ngech ka madana le rode you know
ko de dialati katilat ko diɛn to goliang ka kon dial michire machar je yen ka yena tok chede men len kon mentem no chaka je ka Georgia Guano chele ngot ko dong gurni South Sudan bete kamal neme jela siasa ki gurno ba dor ba je yar ko jowe tiang ay shala te wudi shal kame nyal deng nyal chel Georgia Guano jen chicken met kene kim yadit already cause chido no ontam mare wige South Sudan dong de yona match nobody know when cause chi ne diala content la thiay wuken ka kim yadit la we nyur kan lora bang tele ko in kwara mulat ke ajeno bijje ni rodu lekne kir karwade show take murder diɛn transformation bi kana no rewi ka South Sudan teleja ajen menene na tamme nyal de nyal choro baro already je gujeno mulat ke kir mi yadit zero tele milade te diala lat ke ring machar start from 2013 nyo da no de South Sudan der wo ni am der te kamal ba chikir chejeno kwai ke je root cause da ne kuna la ter ke je ne chala tiam nyal de nyal ano man ter ka kor ga je ka dokti chala ring machar no bala let ke content test PLM mission teten ko de ga complete ko me cha wucha je kun mal cha independent cha ku jik the next move ba wuj ba jalat kala na wuch gorje no ba kwer ma democrat ba ja kwan ramen ba me ga ne dialtin kontila South Sudanese but an idea me cha je lugo nga akir che wona ko bana ba ko wuch ka ba kor ba je to ga 1000 people bika local letter show je la green wo ba me da ne chere jak ba je la let so mi jak rek machar ko yan ka je yan je ko cha gorno bu South Sudan bo nyam ka je so chala very clear jin mel logri machar shi bile lok ko je ne ram je bi lo ko jin shi goro South Sudan bo nyam bi lo ko no jin logu je no South Sudan ba take development bu gora mi ma mindset de je you know ko kir na me che politicide ti me ngai kono che be te ko jin logri machar ko machar lo ko South Sudan bo go nyal de nyal che la very clear long so ken bakarar one by one chirme dan channeling right now truth is very clear ne ideal chikan ngaje no malat ke kir shi mogwa tele chong medeten so kuje mo na mi mo bu wanga lebetama badil brar ka kum kem yadit so jo me gor jano de nyaa yekel bu konti ka ngach katin kon le rodian eno kum kim yadit tamal che jagor so chana pal ko ne dangwana kon cha yene ko gotken ka kum asfila yo ko de gotken de ka je ana gwaye ban je kala rodian biatamal pi pero jeno bi channel bi support ka bi subscribed en biatamal